Ki samla puli ke St. Anthony's College haka khatlai terik urumpang arhajar arpusau. Kilaya kenduk ya principal ke St. Anthony's College brother Albert Dekhar ban persya ya ke hukum jong ke college haka baya David ke jingpong uniform habawan sya kelas. Ka St. Anthony's College ka penmi ya ka hukum baki samla puli kin haban pong uniform haba ki wan sya kelas. Ha ka jing ya kenduk ya principal ki samla puli kila penpau ka jingbom ya hab ya ka ni ka hukum. Habaya keren syakilat patai kubor u samla Arman Malnyang ula ong badan kumbasau hajar tam ki samla puli hakanika college bat kumbasau spa angut ki bapersya ya kanika hukum ban phong uniform. Syu ulaya thu banakal yang u principal u brother Albert ula ong baya kanika mat jingdawa jongki onra sya ka jingalang ki selection kaban salong shen. Ngila ya aye tu ka signature campaign jungi na tadi ki graphs ki bangila lihat through service based on the financial condition of students and also a letter kashti ka bangila draft bangin request complete exemption for the fourth semesters but ya ki first semester sudah ngi ong bitba kin dan leniency nomor ba kini ki first semester rupa kijen college kami yo ka information ba kin hapong uniform dia ka bangi request kalong bitba ba yang ki fourth semesters complete exemption nomor bagi tentang sistem for college kalong wishfully ban by along to buy the uniforms for 5,800 not in consideration ba tang sistem dia kumtahi tingila ya keren kumta tingi ong ba nadu lah sim senam pada kila ban introduce uniform kila ban long strict from the next batch tang baki haban bu jing thok pada kan hayi ki kena hab shwa bakin fill ka form jong college ki di bandan ka notice satu ban ong ba long ba ki barung hani college uniform is mandatory hata ka por ki kena ki barung hani for college borok kenya pong uniform le te long kin ki balong ki ba menjur ki man pong uniform ki ba menjur ban pong ki la award admission show te tang kata hingi la alik ban request te ka juba pejong principal kalong ba ya ka ba menta kani kamdi ka decision jong umar we kadi ka decision jong ki higher authorities jong kata di jong ki solutions te ong ba ya ka ba menta ngen nang haban unang haban chong meeting bat ki ban discuss ki jing e jong ikna bat ban ya thu iki ya ki ya ka ba jam tas ni te ong ba kuntahi un habe kran shubat ki te kawe ka jing kawe ka concern jong kum ki kena pada kalong ba ka college kan sedang sim tayo tingi la ikali principal ba hatu lada shubuk menta mangi ki bam yang menjur pong uniform lada sim tayo ngi one class pisham action ngi pada in le akum no tingi la pa ni ka guarantee ba nyimde kimde ban sim action yangi kena ki balong against ikan uniform ki bam pong uniform ya kataru kajubab jong kalong kumju ba unang hab ya kan shubuk higher authorities dia wat galak kataru ngila ya kum ka group kum kena umnya ngila ya arrive at the decision and based on nomor ba based on the decision jung kena kum tu ngila ya rai ba nginum ya pong rikan uniform tat hadu bau ta ba ta meeting jung principal ba higher authorities dia long dal adapt ta meeting tingin saya pet kami iu nak ta meeting jung ba higher authorities tang batat atau kapor ni shu ngashu request principal bo num action ni kena pong uniform bat ba ni kum ka group je mentang idang edon tuna nomor ba kibun ki belong out of station kena ban syabari eru tang ba ya ka ba hadian dal along kelas te kin khambun susu te ki bompong te kin bun ki bompong te tang kum tahi kidan isim survey kimdai besim tangi ki first semester mangi to ka point di first semester nang tangi dan sekitar semester bat ki fifth semester te ki fifth semester ila di kilami stang sistem kibun na plan jang ki fifth semester ki IB hak tu ka survey kisim ki IB yes we agree to uniform no boleh ila di kilami tikim perkat kan yang hadian so ko ban pengat ini stien ban pong uniform te kataru kalong kamdai bang syukran kunta marang la ada yuk snow lah ki jong skor ki bangi songka itu ni snow be keren sini ya baksim tu survey ki dan boong ba ya nangi fifth semester tingi bun mengi IB yes ni uniform te kalong tai ketuka survey baksim ru kamlong fair nomor kilami ila dia ni basden pengingan yang belum nak food semester ki barang dalam barang barang kan ngut ki ba against but kan ngut ki ba nak food semester te saus pa tam ba against ka uniform tambang ngimte pada ka full strength jong ki tang kan ko college tang kan ni college silong hapok silong tang kan ni hendrai ki college ba te kata ngimte bahai kata tu itulah agak nu kan reason boleh wa introduce oh ya kata ikli ya kata apa punya kenduk ya pada jogi vice principal kata kada ina duk Disember ya kenduk yo ikli u ka reason you sa ba pi penmi kan uniform
Kejebab yung kolong bikum ni kolong apa. There is a governing body that has decided to implement the uniform, and it's not up to us that we can give you a reason. Technically, what are the reasons that might make the higher authorities implement the uniform? Ya kata uang bimite. Jebab persang bitban kiar nak kata kejeli. Kritik bagi gender uniform kaya dah asa ya ka riam ka baik apa sekolah bunda diberi buan Kadang kau baik kalau kau ni kan nomor ka hani apa college sungi hidan ka dress code mah decent dress code. Tila da UE menu violate kata kai ka action bu principal lasem. Ni kita ki violate dia dress code. Kila ban clean principal ro kita ka jengkli. Kila ban kli ikini ki selection ro kai ka action lasem. Kamar hadu mentang impadi bakin bagun cuma action ikini violate dress code spin direct ke uniform. ya kata ka diskot ka ba kung no bak Dress code kalau ni kan thai kumni ban phong ki balong jan ba balong ba revealing ai kiserang track pants misha di kata borok ngi buat dia ki ong ru ban nampong di jacket ni sebab ki bak dan jing ko ai kata ngi laya buat dari mentang pre pun mi ka uniform